O, jašta. Po dvoje jagnje. Jašta. Po dvoje, po troje. Meni je propalo... Jo, što je rasa, dobro, ovo još nisam vidio. A jesu oni šišani sad? Nisu, ovi su šišani. Ovi su šišani, a ovi mali nisu još. Nije, kakvi šišani. Joj, bože. I šta kažete, ne meri se nego po komadu 200 evra. To kad prodajem nekom žensko za priplod, isto muško za priplod, muško. Dobro. Koje ima dobre ocene. Razumeš? I ono ide isto po 200, 150, 180, kako koga, znaš. 180. 180, 200. Ja sam platio ovdje na nekog 280 evra i uginuo me, onaj me zajebo. Išao na Divčibare da ga dogna. 280 evra? 280 evra i uginuo me. A što je uginuo? Pa bolesnog mi dao, eto. Bože. Mali bri, gdje ste mali? A? Pa kakva je ovo rasa, ovo vidiš, još nisam... ako možeš umiraj onog tamo, onaj Da. mi je kvalitetan kao, kako glavu on ima neku. Da. Samo njega uplatim u glavu. Kako su dobri. Evo, i oči, sve, kako mi... Dobro. Da, i ove male. Mali, vidi kakvi su. Gle kako je sito. Vidi. To je, kako je lepo, ovo je prelepo, ovo i ovo, oni su lepi, mali. vidi kako su lepi došli ovdje. A gle kako ovdje. su lepi. Da. Oni su malo sitniji, a došli ovdje. A mali, manji. Vidi ih, molim te, kakvi su. Bože. Evo ga, puštaj mali. Vi ste došli, a? Evo sad ću ja to da pošaljem slike, sad će da vas vide tamo u Novom Sadu. Sad će da vas vide kako ste lepi.